Hadin kumba khatsan snem AA bag shnong Bishnupur, kamsyam ladon yaw rang ba shnong Ubapura, bat balasyu peniat yaki kam shnong kam thau daw akting rang ba shnong, haka khat khandai tarik ubnai rempang arhajar arpuar, kene kedor bar shnong kalapan long ye ka jingejit yaw rang ba shnong ubathamai, haka jingdon jong kibor pahara, kentup nadu kibor pulit, bat kibor jong usim kahima melim. Ya kene ka jingjit rang ba shnong haka shnong Bishnupur, lapan long Hasan Kardef School, Hak bala penyait daki menteri Jongs Im kahima melim. Shu hakene kajing jit yaw rang ba shnong ubathamai la ailat banjit tangnya ki kli rang ba kabalong katkum ka kendon ba khat riu sop bracket iwei melim simship ahrajar nyaw. Hakene kajing khun banlong rang ba shnong arngut ki rang ba nagene shnong kilaya aireng ki ba kentup yaw ba kersoi bok nongbri ubala yo chispa saupo nyaw vot bat uba wan bok lengdo ubala yo chispa saupo arvot bat hakate hi kajan mit nagalyang jong election committee kala penbana balajit yaw ba kersoi bok nongbri banlong rang ba shnong ubathamai jong shnong Bishnupur. Lawan ru ban sakhi daw ba san bor shulai udu MLA jong athany ubalong ru hagaju kapor unong shnong jong gate shnong. Ada banla banyalam nanti yang ini bankit ke kamu orang ba jong kene ke senang datang kimlang salang bat jong ka riti duster dah kata ngapun kop ya gani dah kijing ku boleh saya kena nambuk nong ta orang ba senang semai ya nong beri Kadai kita penyan ini diberiu, kadai ka confirmation kadai kita jomblay, wat lagi dan kibun ki bang yos mau iko penlong ban poi shadow kadai ka pun penlong kadai ka darbar dah ka election, Henry ila poi si ka bedet ka bang yo ban i be pakalong kaya tak ba jai masuk ka benang kai bang idan anu candidate kadai si ini thu every baro kadai i lembaga kadai ka press ka bang ngai kendu semua kadai ka darbar nilai dan gejing kular bangin pendan burung ya ka snong ka jongi bakane ka darbar kan long ka bajai jai kublai sibun ni baro ki belawan ban thebun ya baro arspa nyu pui ngon ki belawan sagani ban thebun ya ka jingkit khli ka jongpi ya ka phi belawan ban mi lagi yang ki sen jongpi ila sim ka por ka jongpi hendrai ni i ban ya ka jingkit khli ka jongpi tato banang ni sedien ma phi ban ta yeng ka jongpi tenang ai gati kaman kakti kadiang kajongpi ya kabangin wanra ya karoi kapar kasuk kasan paka bha kamyang hagani kasnong kathau kajongi baro. This is bagin when na Bishnupur krangba kana kasnong kajongi kan yang jat kan lat na nakajing ring steel suai kan klain no baban la kan kita pending ba nombri kadai kakti kaman kadiang kajong piwe nang nei sakmat ngangadon bagi sorkan kumbai menteri ilaom ngadun bakpi pilbelum tiba sorong bahapo sorong berokoi detong wemeli jong pi barong minister bu ik borong mojonga ngadon lagi jong pi bagi government hamar lagi department ke jing jing shan kumba biju wan sing jong kumba biju wan bat uol bagi telefon nyemju krial kerandin rei ni kerjaan dia ni harap kadang-kadang responsibility ke jangan klaim the pension ke Bible pulih bah lagi kita don't know gimana the teaching of the Holy Books be it the Bible, the Ramayana, the Quran, the Guru Granth Sahib neka kakut kentang baboy kahikai ni tang gawe ba wadio nung sunu mlei bo nyet charia nrei kakapram jong dorba ya ki ba sha yalam bakla ngin lum ngin lam yeki